izi za amutunda ni ibicika AFC na MDP tirwaneho mu bwisho bukomeye. Kuri uyu mugoroba urugamba rukomeye rurakaze mu bice bitandukanye by'ubuseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo, cyane cyane mu bumanuko, ariko biravugwa ko no mu buraruko bwa Kivu Fardc iri gukora deployment. Ni mu gihe kandi M23 nayo ikomeje kugenda itanga renfort kuri position zayo zitandukanye. Hagati ya Fardc so itangazo rikomeye rimaze gushyirwaho umukono na Lieutenant Colonel Mbogabo Mark Zukai, porte-parole wa Fardc, aho rero agaragaje uko ibintu bihagaze. Akaba rero ari itangazo yanditse muri rurimi rw'igifaransa, tugiye kurishyira mu kinyarwanda mbere ko twumva roko informo wacu Safari tubabwire ibiri kugenda biba ndetse nuko ibintu bihagaze mu mboni z'abakurikiranira hafi biri kugenda biba, nabo bakemeza ko bizamaze gukomera. Fardc tangazo ryo riragira riti: tangazo rigenewe abanyamakuru nomero 05 ryo ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa kabiri 2026, ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ziramenyesha abaturage bo mu gihugu ndetse n'amahanga ko ingabo z'u Rwanda hamwe n'abazifasha bo mu mutwe M23 bagabye ibitero ku birindiro byazo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, binyuranyije n'agahenge kari karategetswe n'umukuru w'igihugu cyangora nyakubahwa Ijo Lorenzo. Mu by'ukuri kuwa gatatu ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa kabiri no kuwa kane ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa kabiri 2026, abasirikare b'ingabo zidasanzwe z'u Rwanda hamwe n'abarwanyi ba AFC M23 bagabye ibitero icyarimwe ku birindiro bya Fardc ahitwa Ihula mu gace ka Kisimba mu murenge wa Nanga mu karere ka Warikare no mu misozi yitwa Kaza Roho, Bugabo, Chahi, Virumbi, Vicumbi mu gace ka Bambo muri sheferi ya Bwito muri territoire ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo M23 twirwaneho FNL Nzabampema Red Tabara bagabye ibitero mu mitugudu myinshi irimo Mikenke, Kalonge no mu misozi miremire ya Fizi na Uvira no mu duce twa Kahungwe, Kanga, Rugege, aho batwitsa amazu 4 banica mu rugo iwe, banicura umusore wari uri mu rugo w'imyaka 18 witwa Matabashi Sistoni Azani. Ibi bitero byisubiyemo biragaragaza ubushake bw'ingabo z'u Rwanda n'abazifasha bo muri AFC M23 kubwo kuburizamo inzira y'amahoro iri kugeragezwa. Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikomeje kwiyemeza kubahiriza gahenge kategetswe n'umuhuza wa Angola hagamijwe kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko no mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange. Bikorewe Kinshasa ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa kabiri 2026. Mark Hazukai, Lieutenant Colonel umuvugizi w'agateganyo w'ingabo za leta ya Kongo, niwe washyize umukono kuri iri tangazo. Ibiro n'ibyo Fardc itangaza, ariko tubibutse ko nubwo Fardc ivuga ngo ingabo z'u Rwanda zifatanyije na M23, igisirikare cy'u Rwanda ntabwo kigeze na rimwe cyemera ko kiri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse na Kongo ubwayo yagiye ibura ibimenyetso bigaragaza ko ibyo ivuga rukuri. Niyo mpamvu rero kuri ubu benshi bivugwa ko ari ibinyoma ibitangazwa na Fardc kuri iyi ngingo, ndetse kugeza ubu nta na rimwe bigeze bagaragaza uwo bagaragaza cyangwa se bagaragaza ibimenyetso bigaragaza ibyo bavuga. Reka rero twumve ku murongo wa telefoni roko informo wacu atubwire noneho biri kuba nyuma y'iri tangazo Fardc imaze gusohora. Bwana Safari, wiriwe neza? Mwiriwe. Safari, kugeza ubu Fardc ikomeje kuba navuga ko ishobora kubiri gukora ibijyanye no gukwirakwiza amakuru idafite ibimenyetso. Ubundi kwivuga ngo bari kubafasha, haba wenda hari ibimenyetso bishya bagaragaza? Safari, uravugira ko yego nta facteurs zigaragaza ko abafashe RDF, bigaragaza ko n'ubundi ari bwa buryo n'ubundi bwabo bafata. Wenda urabona biriya bice babirimo abantu baragiye gupagasa sometime bakinjira muri no mitwe y'abawazarendo bakaba babakoresha nyine bakavuga n'ibintu bitaba kuko
byagiye bigaragara mu bice bigiye bitandukanye ndetse no mu mirwano yabereye muri za Nord Kivu, ariko magingo ya n'ubundi nta fagitire zari zagaragara kuko mu bafatwa cyangwa mu bafata bugwate nta kugeza ubu mu mirwano iri kubera muri Sud Kivu, noneho nta n'umuntu bari wenda bashyiramo bamushyiramo gahunda zo kuvuga ko wenda akaturuka mu Rwanda, ntabwo yari yagaragara. Ni ikigaragaza rero ko n'ubundi bisa nkaho n'ubundi bitewe n'uko imvugo zabo ari zimwe, ikindi kandi bidasubirwaho. Ndumva hari n'umwe mu banyepolitike bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze ngo ikibazo ntibakagitwerera u Rwanda. Ndumva yarabivuzeho akavuga ati ikibazo ni twe ubwacu tugomba kugikemura. Ibyo ni kandi koko ni nako binagomba kuba bimeze, ntabwo ikibazo wagishyira ku Rwanda uri igihugu, bigaragaza intege nke za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo rero njyewe ko wenda ku cyo navugaho ni icyo ngicyo kigendanye n'uko bashinze nyine ko ingabo za leta y'u Rwanda RDF zaba ziri muri aya maoperasiyo. Yego Safari, none reka tujye ku mirongo y'imbere y'urugamba. Wari umaze kumbwira mu mwanya tuganira mu gikaruti drone ziraca ibintu biteye ubwoba. Bihagaze gute kugeza ubu ku mirongo y'imbere y'urugamba? Magingo ya ikintu nakubwira nuko ibintu byabaye bibi nyuma y'aho n'ubundi ubona ko gahunda ihari ari yo gukomeza imirwano, ndetse nyuma y'aho n'ubundi bamaze kubona ko bagomba gufatirana ibihuro rya AFC ndetse na NRDC twirwaneho, bakoze ko n'ubundi Safari ntabwo nkumva uri kuvugira kure. Andi kukubwira ni bakoze uburyo bwo kugira ngo bategura amaoperasiyo kugira ngo barebe ko hari bamwe muri aba bahanganye nabo ko haba hari uwarangayeho gakeya wenda muri uko kurangara bagafatirana. Yego harimo ibyabahiwe kuko nakubwira yuko hari operasiyo zikomeye, ariko ubona yuko noneho imirwano yakomeye, ubona yuko ifite n'imbaraga, bigaragaza neza ko noneho na AFC ibyo yari bisa nkaho yabiretse magingo aya nayo yambariye urugamba, magingo aya kwikubitira ibaze kwihorera mu mirwano n'ubundi ikomeye yari iri kubera. Yatangiye mu masaha y'isaa sita, yakomeye mu masaha y'isaa sita, yari iri kubera za Mutunda no muri bereke n'ubundi bwa Purezeho, bigaragaza imbaraga zidasubirwaho ndetse n'ubushake bukomeye bwo ku mpande zose mu mirwanire, aho nakubwira ko nyuma y'uko ihuriro rya NRDC twirwaneho na AFC bakoze agashya bakihorana, magingo akaba ari abasirikare benshi bishe, bakaba banyushemo n'umukoroneri wa Fardc. Urumva ni ikintu kiba gikomeye cyane, birasa nkaho nyine bahise bihora kuko nabo mu minsi ku munsi ngira ngo ejo watambutse nibwo nabo babiciye umukoroneri mu gihe twari twitezaga yemwe nibwo uwo mukoroneri wa AFC yishwe. Urabona ko nabo bahise bakora agashya noneho bakaba barihorera. Nicyo cyatumye ihuriro rya Fardc noneho ryagurutsa drone ubu magingo aya AFC na NRDC twirwaneho barimo kwirukanka, bari kwihisha bitewe n'uko bamaze ziriya drone zaje H4 ziriya drone n'indi cyane, n'indi ntabwo zigaragara wenda ngo bazimanura buriya imbere na za zindi za kamikazi zo ziba zoroshye, ntabwo bakizikoresha kuko bajyaga bazikoresha AFC igahita izimanura direkite. Yego amagingo ya rero urumva ko ni ikintu gikomeye ku rwego rwo hejuru, ubona yuko ibintu byahinduye isura. Ubwo twiteze yuko isaha ku isaha twabagira andi makuru akomeye yuko wenda hari imihana bongeye gusenya, kuko iri huriro rya Fardc iyo ribuze abasirikare nabonye ritarisenya imihana ritera amabombe ku mazu y'abaturage. Ubwo rero mu kanya dushaka kuvuga ati byagenze gutya na gutya, twagira n'imihana abashaka kuba bateyemo, ariko nakubwira ko magingo aya n'ubundi ibintu byahindutse. Ubona yuko AFC na NRDC twirwaneho basa nkaho bakoze wizidiro kugira ngo bahunge bino bitero by'amadrone ya Fardc, ibikoresho bigezweho biri update
ku buryo izi drone zaje kugira ngo uzayifate biragoye, nta kamera ntaki, babibona yabagezemo kare yanyarutse byarangiye. Urumva rero habaye igitero by'amadrone bakongera kurwana kuri kote ibihanganye nyine ni AFC. Reka dukomeze paji y'amakuru yacu noneho tujye ku ngingo ikomeye, aho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri gushaka ko Amerika itoza ingabo zayo bakanifatanya mu bijyanye n'ubutasi. Ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bushaka ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zajya zitoza ingabo zabwo zikaziha ibikoresho bya gisirikare kandi bikanifatanya mu rwego rw'ubutasi. Leta ya Kongo rero yifuza ibi nk'ingurane y'amabuye y'agaciro yemereye ibijyanye n'abashoramari b'abanyamerika kugira ngo bacukure banatunganye amabuye y'agaciro ashingiye ku masezerano y'ubufatanye ibihugu byombi byagiranye ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 12 2025. Ibiro ntaramakuru Reuters biherutse gutangaza ko ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 2026 Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahaye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika urutonde rw'ibirombe by'amabuye y'agaciro yahariye abanyamerika bashaka kugiramo ngo baze basuzume amabuye y'agaciro Amerika ishaka niyo izifashisha mu gutunganya bateri z'imodoka zikoresha umuriro w'amashanyarazi, ibikoresho by'ikoranabuhanga n'ibikenerwa n'inganda za gisirikare. Ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 2 ikinyamakuru Africa Intelligence kimaze gutangaza ko nyuma y'amasezerano yo mu kwezi kwa 12 hari indi ngingo y'ubufatanye mu rwego rw'umutekano ishobora gutuma Amerika iha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubufasha mu za gisirikare. Iki kinyamakuru cyatangaje ko hari inyandiko yateguwe n'umujyanama wa perezida wa Leta ya Kongo mu by'umutekano Desire Kashmili Ebarande Kalongere yashyizweho umukono na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Madame Therese Kwayikwamba Wagner na mugenzi we muri Amerika Marco Rubio. Cyasobanuye ko iyi nyandiko ikiri ibanga igamije gutegura amasezerano y'ubufatanye bw'ibihugu byombi mu rwego rw'igisirikare, aho ingabo za Amerika zishobora kujya zitoza za Kongo zikaziha ibikoresho bya gisirikare bakanahanahana amakuru ajyanye n'ubutasi. Mu kwezi kwa mbere kwa 2026 itsinda ry'ingabo za Amerika zikorana na Afurika riyobowe na Colonel Michel Gachelu ryagira uruzinduko muri Kongo riganira n'ubuyobozi bukuru bw'igisirikare cya Kongo ku bufatanye bw'impande zombi mu guteza imbere amahoro n'umutekano. Amerika isanzwe ifasha ingabo za Leta ya Kongo mu bijyanye n'imari, amahugurwa y'imyuga, ikanaha polisi y'iki gihugu ibikoresho. Leta ya Kongo yifuza ko ubufasha bwarenga ubwo nyuma y'amasezerano yasinywe umwaka ushize, nk'uko rero bigaragara bakaba bavuga ko bakeneye indi nkunga ikomeye mu bijyanye n'ingufu za gisirikare. Ngaho nguko rero Bwana Safari wakomeza mbere uko n'ubundi turi buze kujya kuri paji ikomeye turebera hamwe uburyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yakira intumwa z'umuryango umwe bw'Uburayi baganira ku mutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Wabanzwa tujyana ku yindi ukatubwira n'ibindi. Nakubwira ko muri uno mugoroba n'ubundi deployment ziri gukorwa kuri yabaye. Safari uravugira kure ntabwo nkumva. Uribangana ndabituruka ku kibazo kihuzanzira. Yego. Nakubwira ko n'ubundi muri uyu mugoroba ibintu bishobora kuba biri bube bibi cyane kuko deployment ziri gukorwa kuri kote zose, aho majingaya nakubwira ko AFC nayo hari irimo isetinga abasirikare mu gihe ihuriro rya Fardc nabo bakomeze gukura abasirikare mu mijyi ya Uvira ndetse no bagotagota kuri no mipaka ya za Kavimvira. Bigaragaza ko hari ikintu gikomeye bashaka kuba bari gutegura n'ubundi ku buryo bukomeye, kuko bashakisha buryo ki bakuramo ino prene de resist mu itegeko ryasohotse ndetse ryongeye kwemezwa, aho basinye amasezerano amashya ku Burundi ndetse na Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo,
mu buryo bwo kubongera abasirikare bafite imbaraga ab'imbonerakure bakabakura ku butaka bwa Kongo. Bari gushaka abasirikare bazima kuko Kisekedi yamaze kuvumbura ko Evariste Ndayishimiye amuha abasirikare batari abasirikare ba nyabo, abamuha imbonerakure bakora bimwe nk'abawazarende. Rero bikaba ari byo byasubiwemo bigaragaza yuko Kisekedi afite umugambi ukomeye wenda wo kuba hari icyo yakora gifatika mu gukosora urugamba ruri kubera muri biriya bice. Yego. Mu gihe rero muri ibi bice bya Plaine de Ruzizi urabona yuko nyine imyiteguro ari yose, ibikoresho kuri kote y'u Burundi imbunda zirashinze mu masaha yo mu masaa 10 wumvaga basa n'abazibura, bigaragaza ko biteguye urugamba hatangijwe igihinduka cyangwa ngo namaze kubona ko bakomandingwa n'ubundi Ndayishimiye niwe ubakomandinga kuko ngo niwe usa nkaho ayoboye ibitero biri kubera muri biriya bice. Ubwo kereka nataza kubakomandinga ariko ubona ko bambariye kuza kurwana kandi ubona yuko bafite imbaraga zidasubirwaho. Muri make ahari buze guca uwambaye uko ndi kubibona. Reka tuje muri diplomasi ro Bwana Safari mbere yo kuza kutujyana mu misozi itandukanye yo mu buraruko bwa Kivu. Tubwira abadukurikiye ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ku munsi w'ejo ku itariki ya 19 Ruhuma 2026 yakiriye muri village Urugwiro komiseri muri komisiyo y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ushinzwe uburinganire no guhangana n'ibibazo Hajatira Bibe bari kumwe n'intumwa yihariye y'umuryango wo mu karere k'ibiyaga bigari John Bangrasam. Nk'uko rero byatangajwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ibiganiro byibanze ku ishusho y'umutekano mu buseruko bwa Leta Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko hibandwa ku mbaraga ziri gushyirwa mu bikorwa mu rwego rw'akarere ndetse na mpuzamahanga zigamije kurengera abaturage bakomeje guhura n'ingaruka z'intambara n'umutekano muke umaze igihe kinini muri aka gace. Ibibazo by'umutekano muke mu buseruko bwa Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo si ibya none kuko bimaze imyaka irenga 20 byarashinze imizi muri politike n'imibanire mibi hagati y'amoko ndetse n'imitwe yitwaje intwaro ikorera muri aka gace. Cyakora byongeye gufata indi ntera mu myaka 5 ishize nyuma y'uko umutwe M23 wongeye kubura imirwano muri 2021. Uyu mutwe uvuga ko uharanira uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ikinyarwanda, by'umwihariko abo mu bwoko bw'abatutsi bakomeje kuvuga ko bahura n'ihohoterwa kandi binanagaragara ivangura ndetse n'ubwicanyi bibakorerwa byagiye birushaho gufata indi ntera muri iyi myaka 3, no kuvuga 2023 na 4 na 5 ndetse no muri iyi ntango ya 2026. Ku rundi ruhande ihuriro ry'ingabo za Leta ya Kongo rigizwe n'ingabo za Fardc, iz'u Burundi wazarendo n'imitwe ya FDLR rikomeje guhangana na M23. Bakaba rero bamaze kwangiza byinshi ndetse barashinjwa kubangamira bikomeye abaturage. Mu rwego rwo gushaka igisubizo kirambye kuva mu mwaka wa 2000 hashyizweho amasezerano y'amahoro atandukanye arimo yasinyiwe i Washington ndetse n'i Doha hagamijwe gusenya imitwe yitwaje intwaro no gukemura ibibazo muzi by'aya makimbirane. Hari kandi imyanzuro irenga 20 y'inama y'umutekano w'umuryango w'abibumbye yasabiye i New York ko hakorwa ibishoboka byose agakurwaho imitwe irimo FDLR. Nubwo bimeze gutyo ishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano ikomeje kudindira bigatuma umutekano muke komeza gufata indi ntera aho kugabanuka vuba. Perezida wa Angola João Lourenço yasabye kwashyirwaho agahenge ariko byose zamaze guterwa umugongo. Ngayo nguko rero Bwana Safari tugenda tugana ku musozo tujyanire no muri Nord Kivu naho tubwire ibihari. Majinga y'ubundi nabona ko ni ibintu bisa nkaho byabayeho bikomeye kandi ubona ko bibuze kugira imbaraga cyane cyane imasisi hano ni mu bice bya Gatoyi ndetse no mu Rucuro. Safari rongera ijwi. Ndi kukubwira ni Rucuro na Masisi hagiye habonekayo ihungabana ry'umutekano bidasanzwe bigaragaza ko aba FDLR barimo kugerageza kureba uburyo cy'imyitozo bahawe ko ari icyo bayikoresha ndetse
no gushaka kureba ko n'ubundi AFC yaba itarabyiye yimura ibirindiro byayo mu bice n'ubundi biri kugenzura. Ni uburyo ngira ngo bwo gucekinga uretse wenda ko rimwe na rimwe aba ari uburyo bwo kugira ngo banayishakire ibyo kurya, kuko uzi ko baba bari mu mashyamba. Aho rero byabaye mu masaha n'ubundi yo mu masaa 4 za mu gitondo. Amakuru nge nayakiriwe mu masaha y'isaa 8, bivugwa ko n'ubundi FDLR yari yagabye ibitero ifatanije na Mayimayi muri biriya bice bya Gatoyi. Urabizi ko biriya bice n'ubundi ari mu matware akomeye y'aba FDLR. Ubona yuko n'ubundi kiba kibazanye ari ukureba ko AFC iri stable, kugira ngo wenda itange n'amakuru bitewe n'uko hari umugambi ukomeye kandi watangiye ushaka unonosorwa. kuko magingaya nakubwira yuko umugaba mukuru wungirije w'igisirikare cya Fardc aracyari muri Nord Kivu. Urumva operasiyo zamujyanyeyo arimo ariga bikomeye, ndetse no kurebera hamwe uburyo ki yakwisubiza bino bice n'ubundi biri mu maboko ya AFC, kugira ngo nyine bakomeze batabare igihugu, kuko niyo gahunda bafite nawo umugambi bafite. Nacyo cyazanye Abafaransa muri Kisangani, niwe bari gutoza, bari kurebera buryo ki babaye ikoranabuhanga, ndetse ubona yuko n'ubundi bitari buze koroha imirwano ishobora kuza kubura kandi ikomeye muri biriya bice byo muri Nord Kivu. Yego Bwana Safari, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Yego namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kuri imwe Rudende, bashyikiriza amakuru atosuye abarabana n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha, wowe dukurikiye bwa mbere hita ushonda sabone, ntuzongere guca ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.